Semdibia. Na when I come in, so when your point no when your fella no, Ninano, Aqua Yura, Jechi Quayson, Nisema Ababe Toja, Sabredi, Namia Tomua, Aka, and a funny sia, Nabatuano, or more Eddie Ashisha, so Ebenada Ebe ye, and a by election or Becosum, Ewa AssinNorth for her. Nina, you didn't catch the Chemada, Adamia Tail for Sir Penino, na Okitanka Tambianua. Na Emma no kwan so betima kwagina ne ato abama no se onkwesi o manfo anamu na wa Ghana mrahye bedwafie no na aba bedu baby a meka se yetimi aba bedrei na sem no nim se nya de asem ayi court omadi asem na wieo eda so asem de bia omadi nka de kwadu bebere abo no na mfre no mpeso omtena asem so ye ehwe se pani no ade a woyeye no ekasa de tia Ghana yamamra no odemu a eyeye yemoneka ananse bia se yebetwa na sukro de afri komu a yetimetwe na su e de free Ghana memo say amana ye ya na enti asem na da so e wo asem de bia e wo high court na high court e bombadin esi agina bi so omo de nkom benya na nka de bia asem no omo te so no omo e kan wasem enti nka me fon say enei omo tena so ade chechena ombekọ efiade nyina ombekọ akwatena asem no so na bia pani ono so ene ne lawyers aba na so omba aba betwitwa agina omatimi aba betwitwa jo pani no amana kwa akoyeye na bra court esi se agina ye chese attorney general wono ana na wagina mu ede ama Ghana ban no me kire yewura Godfred yebo adame wono ne ka sa se we yo e wo asem di bia hono mu a ebeto dwa e na wo mu etwitwa ede agi yewura ye fanse Jechi Quayson no emu ba ko eye pani ye fanse chatu tikata wono so ba bontin se oh yewura papa isabi onhye de nwane enko ba bia ena asam so de we eye kodu na mode abono kodu na mode abono no obetime di nkunim amana kwa akoyeye obetime di fonso amana kwa akoyeye etimu ya ma adwene se asem wede bia ye ntene so nka wo hwe ya na ase nei amamra no ene opani no anhye de eni ni yo eto mo kan na chese yewura Godfred am ye buanso eye kamia se duru ba bi krasi a ohwe a na omode mfato bi timi bai se Adams sakande ene for pani a ye fanso opini omusem bi timi ba bra bi sa e ma sa no omutimi yo no enti chatu tikata no a teso mutwitwa e de ajo pani ye fanso Jechi Quayson so dabi wo de mo pan kam nye na otwi bia na nkama frasem ne aba betena so sere be ya da bia da mutimi de ehwo adansidie ba ni enso de ehwo adansidie aba na mo kase da bia ye metena nsem yeso ne yenka e kamesi won hwe ya adansidie e wa asem ho ye free mo attorney general maso ye eba e na ye nso ye gine matwitwa de ye opani no e free akache ban ahwe ya na tesade no ntime nkwanko ye kina bi no na saseni no anhye da kra nko ye anfama ye client no ento mo tena se di hwade no din no mo di Supreme Court ene article 55 the offense clause 13 no mo timi dia ba dia fama mra no so abo o ma Ghana ho bra yi o mo timi dia ba duadua mu a ntina omo sa kwatena asem so ehwe se bia nkande ansem a chatuchi kata wono eginam ede yetwitwa jo pani a ye friend say Jechi Quayson no ebekoye anase bia enkoye no se de eduru ba bi na chatu opese okachira court ni se oh nyame adoma mo se efiada eba ijun bosumi e wo no ne da toso aduonu miensa sei ena mo pesa asem tena so na mo de ho sunsuanso de atwato okra timi de ba bonten mo mu Ghana nyina no wo bia timi tie bie ena ye nso no ye nim se eyade ba election eba bekoso pani no what is so a campaign ya no ye enti e besere pa se bia efiada no duru na mo pese mutimi bu asem no kra no ye be pese ye yankasa eye lawyers no ye be ba beginam e de mo pani no pani na ma bi kra na ense hwe enti be ya court anyintum enti abra Accra High Court pani for tenasi dina Godfred odame no ne o mo aka kire tenasi di o mo so okay mo de maka no sa yate efiada no ye be hwe de ho sunsuanso ni nyina aba bontin na mom se pani a ye fan se Jechi Quayson yebu asem no krakra e wo High Court wa say na se bia Supreme Court wo na wa ma bi krampo na ensa hwente abusafo wei ene se de asem no esiti enti efiada duru na court akwatena se na yehu yewura Jechi Quayson e wo no mu a na tese High Court ene agisa wo mo request no atimi ade atum ade am wo mo ye da so gina sansam kro na ase no ene campaign di no moni wo mo guso a ena na hambam jene wo mo do mo de ahwehwemu a Kennedy ko ho ese chema ontimi mpo de na otwem yenu nie wakọ adan na chese wote AssinNorth no ma na sei mi wuse na akwa pedicure na wotimu a na oye campaign ade ene wo ma wo mo etwasini e chese wo mte sini twa ase ya wo mo sini twam no wo mo so do mo agesa campaign mu wo mo bonto adententententen yesi agako wodi Kennedy Japan achi
one ppm no kwani dinimu you am campaign na wo de behwe actors a wo mo so ye campaign edema NDC behwe bi ye na wo de asem nhwe de hu mo ni ye aha we na na yabu an yo ah boy hey na na yabu an NDC ni an wa jije ti Quayson atade a wa hye no hwe an wa de girls no won mo spread won mo spread girls nso ne actors na actors de won mo feel mo brita na ebusafo omo gusom ebo nto ani bi e de ata yewura James Jechi Quayson achi na madaroma moma yente asudin na moma yentie wo mu a wezu ya wa kala kumase nso no odani ndi na campaign enti wo de moma yentie wo mu a wo mu twasini a wo mutisi ni twam wo Ghana ase yentie bi we actors for Mahama, actors for NDC. Because of say ye who see was say bebua Mahama and NDC no. NDC ni bia all standing e wo ba bia Ghana ha ba bia ye tie ho si ho see e bedi na chi na ya boa no ama na nwi ni say de be ya ebra ya ebra ni ade ade na etuo betwa ye disi ano ye wo eye AssinNorth Assembreku AssinNorth Assembreku ye kan fuduro Quayson e de maw ye firi Kumase ene Accra ne yaba begu Kekoswom bia ye ba be tai na chi amwawi ni sabe ye se no furu dia pa no na ye ye tia no na waye bida no so no oso obesa ya aya ne emi na chi ni eti Assembreku fuwe AssinNorth fuwe ni ne usan zo Quayson ho a wo ba bre ne kan kura kura wo ba bre sa o pese ensakrayeba eno ni zo Quayson oya number 3 fe o de o kwa asio de pa ko o ba asio o kwa ko asio no da bia endis wanche hono feti mo boko o yo become to ama ko fie e bisikati na ma ye se emu cap ba ko ni cap fie na ma ye ko fe je ko e me dada o e fa politics kan ko si bi fie e me dada o na e je ko atimi fie o fu ti breku ha se breku ba kwaso me da wase hey won mu twimo koyo mo anka so mo madaruma de akanyina no ene da ho no na da ya se da Facebook page no so odemu a ye usi we ye ho Kumase kala Kumase de wo supre ni tire mo da ho no ena papa ba ku bi so ya o mabo no pada wo kire wa na nana ya bua de mehu no ona no ka o ya mizu no o ma je so ya meza ya bua nie mi name nie abisafo wei eye wo ma wo mo wo sinitwam na wo mo ti sinitwa ase no wonum ne ani yete ya no mo e ebo ntoa e wa Assembreku ya ntoa so na ya kwaso agina mu amanyasam ne o ma